Challenge-a. U prošloj epizodi smo se najeli cimeta. Idemo sad jednu visoku. Ljudi. Vi znate. O ne! Ti moram opet poskašati cimeta. Ovo je bolest. Ovo ljudi bolest. Nas boli kad sam ja krenuo na svoj mislim da je korner. Ali korner, uvijek jest korner. Sine. Nije korner, benti usta. I izbačen je onaj soldu, jes. Hajmo, još šta ja uradi, jebem ti konju. Mogu vas da neko pojede odmah pola kaške cimeta. Sad ćuš vidjet ljudi peti go. Gledajte petu. Znači gledajte kad lik sam. Jedan peti. Evo ga. Što? Šta jedeš, govna? Ja snimam sebe, jebem ti, snimao sam više sebe. Ljudi, idemo penal. Gdješ puc? Nemoj da bi dao. Brani! Ja sam se najio cimet. Absolutely stunned by their team being so outplayed. They haven't seen it too often where their team has been as poor as it has been here. Oj, dirao ga. He must have scored out of it. It was a bit, really. Šta nije ga dirao? A sweeter connection and he surely would have scored. Pojeli smo ljudi 5 kašika od cimeta. Sine, opet snimam sebe. Malo više snimam sebe. Ne znam koju. Ne. Golmane, sine, mačku. Ljudi, ovaj cimet. Ovaj cimet će se neko naći od youtubera. To. Nije promašan. Evo ga. No ljudi, ma mogu više ni kaške da pojedim. Nadam se da neću više mora past cimeta. Hajmo! Sine, kakvu sam šansu. Neću, to dat. Jeste uvalam Cristiano. Ta. Gore. Produži loptu.
Oj, sine. They've got to keep the ball better than this because it's just a giveaway to the opposition. He kept the ball, he's just nicked it past an opponent. He went in well. His tackle superbly. David, znači, yes! Ljudi, završit ćemo tekmu i poćemo. Ne, poćemo još jedno, sigurno. Ja sam rekao, brate, da ćemo poslušati. Poješćemo. Znači, nadam se da će ovo biti zadnje. Naučimo. Znači, koliko raditi ima tužan. Ovaj cimet vam je ljudi, šta mi se ovo treska? Zemljotres, utakmici. Ništa ljudi, pokušaj. Ništa, sigurno će sad kraj takmi. Zemljotres, utakmici. Prest, yes. To će biti sve za vas svima kako ste uživali, ubite neki like, komentar, šeršu, a još važnije da izazovemo par youtubera. Evako, prvog koga ja izazivam je Mohamed Pendrok, drugog koga ja izazivam je Amar Zukan, trećeg koga ja izazivam je Emina Hajro. I